салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. имсолро ба унвони беҳтарин мавсими варзишгарони муҳорибаҳои омехтаи кишвар дар ҳуши ёди худ сабт намоед. ҳайати мунтахаби муҳорибаҳои омехтаи кишвар дар як мусобиқаи муҳташами дунёгир рекорди таърихеро сабт карданд, ки ҳатто минбари мухлисон аз ҷой бархоста барои ба истилоҳи машҳур шербачаҳои тоҷик кафкӯбӣ намуданд. тасаввур кунед, ки дар як мусобиқа бачаҳои мо якбора 6 медали тилло гирифтанд ва бар замми ин 5 нуқраву 6 биринҷии дигарро ба хазинаи дастовардҳои кишвар ворид сохтанд. аъзоён ва дастпарварони таҷмаф дар Тиранаи Албания бо ҳунарнамоии олии худ ҷамъоҷамъ 17 медал ба даст оварданд, ки чӣ гуна гуфтем аз ин 6 то 8 тилло, 5 нуқра ва 6 медали дигараш биринҷӣ буд. бо ин дастовард тими мо дар радабандии ин мусобиқа миёни калонсолон бо 10 медал, ки аз он 4 ададаш тилло аст, зинаи аввалро гирифт, ки ин дар таърихи варзиши меҳан дастоварди нотакрор ба ҳисоб меравад. дар рақобатҳои миёни ҷавонони зиравзгарони мо натиҷаи бад надоранд, чун онҳо танҳо аз Украина ва Казоқистон кафо монданд. ҷавонони мо бошад аз ин мусобиқа бо 7 медал, 2 тилло, 2 нуқра ва 3 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. медалҳои заринро дар ин қаҳрамонии ҷаҳон Одина Назаров, Бежан Хоҷалиев, Воҳид Зоҳидзода, Лоиқ Икромов, Отабек Раҷабов ва Қосим Сардоров ба даст оварданд. ин ҷои таассуф надорад, ки чанде аз варзишгарони мо дар финал шикаст хӯрданд, чун то финал роҳ ёфтан ин орзуи шояд ҳазорҳои дигар буд, ки бачаҳои мо он ҷо рафтанд. хулас агар бо чунин суръат ғолибиятҳои таҷмаф идома ёбад, бовар кунед дигар дар хазинаи дастовардҳои мо ҷои медалмониро намеёбанд. ҷуд Беллингем дар ниҳоят рекорде, ки интизораш будем, иваз кард ва исми худро дар яке аз омурҳои таърихи бошгоҳи шоҳона дар қатори аввал гузошт. дастаи Реал Мадрид дар даври 14-уми чемпионати Испания бо дастаи Кадис рақобат кард ва дар ин бархурд шогирдони Карло Анчелоти 3 голи беҷавоб ба дарвозаи дастаи Кадис равон карданд. яке аз ин голҳоро дар қатори дубли Родриго ҷуд Беллингем ба ҳадаф расонид, ки ин голи 14-уми англис дар чемпионати Испания ва дар мавсими аввалинаш ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ Беллингем аввалин футболбозе дар таърихи Реал аст, ки дар дебюти худ дар Реал дар 15 бозии аввал ба задани 14 гол даст меёбад. шояд дар бозии 15-уми худ ин оморро беҳтар созад, аммо феълан далел ин аст, ки дар 14 бозии аввал Беллингем ба задани 14 гол ноил гардидааст. қаблан ин рекорд ба Криштиану Роналду тааллуқ дошт, ки португалӣ дар мавсими аввали худ дар 15 бозӣ ба задани 13 гол даст ёфта буд. дар ин баробар футболбози дигар низ дар таърихи Реал вуҷуд дорад, ки баробари Роналду, яъне дар 15 бозии аввал 13 гол зада буд ва ин Алфредо Ди Стефанои солҳои 50 мебошад. аммо ин дар асри гузашта буд, ки дар асри 21 фақат то инҷониб Роналду 13 гол зада буд. инак рекорди ҳардуи футболбозони дастони Реал аз ҷониби Беллингем шикаста шуд ва дар рӯйхат феълан ин футболбоз бо 14 голи дебютӣ дар мавқеи аввал меистад. акнун имсол довталабони тӯби тиллоӣ хеле зиёд ҳастанд. Холланд, Мбаппе, ҷуд Беллингем, Харри Кейн ва Салоҳу дигарҳо инҳо дуо кунанд, ки то соли оянда Месси дар ягон чемпионати байни дӯстон гол назанад. Алехандро Гарначо, футболбози 19-солаи дастаи Манчестер Юнайтед, дар бозии охирини даста муқобили Эвертон дар даври 16-уми Премер-лигаи Англия яке аз голҳои беҳтарини давр ё худ мавсимро ба ҳадаф расонид, ки минбари Олд Траффордро ба пой хезонд. ин дар дақиқаи сеюми дидор ба миён омад, вақте ки Гарначо аз масофаи андаке дур аз дарвоза ба партофти олии Диего Далот бо услуби машҳури бисиклет тӯбро дохили дарвоза намуд. худи Гарначо баъдан изҳорот дод, ки ман шахсан худам голро надидам, вале вақте ба замин афтодам дидам, ки мухлисон минбар аз ҷой бархостанд ва бо худ гуфтам, ки дақиқ ин зарбаи ман гол шудааст. Гарначо голи задаи худро бо услуби кумираш Криштиану Роналду истиқбол гирифт, вале голи задааш айнан ба голи задаи футболбози дастони Манчестер Юнайтед Уэйн Руни шабоҳат дорад, ки соли 2011 ба дарвозаи Манчестер Сити зада буд. хулас девҳои сурх дар охир бо ҳисоби 3-0 ғалаба карданд ва мавқеи худро дар ҷадвали чемпионат устувор намуданд. ёдовар мешавем, ки Гарначо ин мавсим аввалин голи худро ба ҳадаф расонид.
سرمربی دسته روما ژوزه ماورینیو کارنامه ورزشی خود را در مسند سرمربیگی منتخب برزیل ادامه داده است. اقدام متخصص پرتغالی را مخبر پایگاه خبری UOL رافائل لیس رسانه‌ای کرد. گفته می‌شود که ماورینیو با دسته روما دیگر تمدید شرطنامه نمی‌کند و واریانت کار با منتخب برزیل را اولوتر می‌داند. همچنین مخبر مذکور خبر داد که در صورت برار نگرفتن شرطنامه کاری با منتخب برزیل، ماورینیو بعد مسابقه یورو 2024 با یگان تیم یکچین اروپایی همکاری را برا میماند. این هم در حال صورت میگیرد که اگر یگان منتخب از عضو دسته های اروپایی با او دعوت همکاری نماید. فعلا دسته روما تحت سرمربیگی ژوزه ماورینیو در موقع هفتم سری ای ایتالیا قرار دارد و شرطنامه همکاری پرتغالی تا تابستان سال 2024 عملی میکند. یک عمل جوانمردانه کریستیانو رونالدو در بازی مقابل پرسپولیس. او داور را خواهش کرد که به دروازه حریف پنالتی تعیین نکند. دسته کریستیانو در این دیدار پیروز نشد، اما لشکر مخلصان پرتغالی باز هم زیادتر گردید. از میدان به دست خالی برآمدن نمیتواند. حتما کار میکند که بعدا باید در موردش حرف بزنیم. این رقابت در دایره بازی‌های گروهی لیگ چمپیونات دایر گردید و دسته‌ها بدون گل میدان را ترک نمودند. اما می‌شود که در مورد همان فرصتی در داخل جریمه‌گاه افتیدن رونالدو حرف زده باشیم. وقتی کریستیانو با زمین افتاد، داور میدان در حال اشاره پنالتی کرد، ولی پرتغالی از جای برخاست و داور را مطمئن ساخت که این قاعده ویرانکنی نبود و از این خاطر باید پنالتی قطع کرده شود. داور با قرار خود هرچند استوار بود، ولی کاربران و یا ویدیو داوران از اتاق ور با او گفتند که این فرصت پنالتی نیست. داور پنالتی را قطع کرد و بازی ادامه یافت که در نتیجه دسته‌ها به زدن یگان گلی دست نیافتند. اما مخلصان النصر و کریستیانو نباید آزرده باشند، چون دسته‌شان الکی در مرحله پلی آف لیگ چمپیون‌های آسیا قرار دارد. محمد صلاح فوتبالباز مصری دسته لیورپول با چمپیون جهان اوید به شامات و یکی از بزرگترین شاماتبازان جهان ماگنوس کارلسن دعوت رقابت در روی میز شامات نمود. از افتش صلاح نه تنها با فوتبال بلکه با شامات نیز شوق به اندازه دارد. گپ سر آن است که محمد صلاح در صحیفه خود نوشته است که من شامات بازی میکنم و قریب هر روز در آنلاین با بهترین شاماتبازان در رقابت هستم. در اکانت شاماتبازی خود نام خود را نویسم و چند حرف دیگر اضافه میکنم. از اون طرف ما رو میپرسن که تو واقعا محمد صلاح هستی؟ در جواب میگویم بله، ولی با من باور نمیکنن. البته من مثل ماگنوس کارلسن بازی کردن نمیتوانم، ولی بد نیستم. شاید در دنیا کم باشن نفرانی که مقابل کارلسن شانس غالبیت داشته باشند، اما امیدوارم که روز ما روی یک میز با ماگنوس بازی خواهیم کرد، نوشته است محمد صلاح. اگر بگوییم که نروژی دعوت محمد صلاح را قبول کرده است خطا نمیکنیم، چون زیر این نوشته صلاح ماگنوس کارلسن اشاره روزگی داده است. مطابق یک رده‌بندی شاماتبازی با عنوان ELO، محمد صلاح در بازی‌های آنلاینی با به دست آوردن 1400 خال نتیجه رکوردی دارد، اما خود ماگنوس کارلسن در این نشانداد تماما از دایره رکورد بیرون رفته است که حالا مالک 2800 امتیاز است. مقصد گپ این است که حالا با چنین نشاندادهای رکوردی می شود محمد صلاح و ماگنوس کارلسن را سر یک میز بازی جدی رقابت مانند. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.